panagmaymaysa taladawan kasman makikita taayog mo maalalingag nasamit abuses mo mang mangigag itan-awan ka sapsapulen ka kailiw ko nasamit akan ito sa dinumanitan iti ayan mo mangegam umatu'y panagem ko Paloma o Paloma mailiwa unay ken ka sa dincayan mo o Paloma dinto agkupas ayat ko ken ka iti lagip mo addat kaungga na italimeng puso ken sadyak inoran oras sikat aw-awagak kaano kadi agsubliday diraksa barat araku agep mo kanya kano kadi manem amarikna tasidung mo isut bangar ko kakaisuna aragsak tuy puso ayat ko ken ka Paloma o Paloma mailiwa unay ken ka sa dincayan mo o Paloma dinto agkupas ayat ko ken ka dinto agkupas ayat ko Paloma dayo iti sidong ti pamilya ayat mulaeng at tumulong pamilyam ay ayatem ti biag balasiw taaw sinapulmo tigasat sa bali adiso ay tuy man kay batugan na rigat tuog sakripisyo tudno asikala dawan ti ina
pamilyam inkay na daywa. Lagi umapat napalaus iliumut pamilyam salun at tikar kararag mo tudno asikala dawan tina nasalukag na ayat na dungo di magatadan ayat mo pamilyam inkay na daywan pudno asikala dawan ti ina nasalukag na ayat na dungo di magatadan iti ayat mo pamilyam inkay na daywan pudno asikala dawan ti ina nasalukag na ayat na dungo. Naragsak ti agayat damo na tuy lubong tayo anyat maris na pagbayag pamatek di mamingga agarubos si tamata manak nakanak alulwa banag na awan maay na kariken sa bata nabura ang kristal kayarigan na namin pinsana nalipat daytoy ayat itarik na awan ka din pamatek itarit na asublienta ragsak ayan ayat tasiksika nu aliw-liwa naragsak ti agayat damdamo na tuy lubong tayo anyat maris na nu agbayag pamatek di mamingga agarubos itamata manak nakanak alulwa apay biyak ko kastoy nagbanaganta awan ka din pamate